क्रीडा भारती कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी अटोपेन भारत जागोदर आसाई केदें Konjuk Athoy High School Hemalong Kara Amai Kangi Karbi Lamet Amai Ningkan District Amai Pi 2018 Hanjang Lang Salong ke Pado Ponji Apartment Tirikam Amai Keseng Kardom Nili Karbia Birda Thanbang Sami Willerbon Kropi Non Arjuik Tha Birtang Tonpen Krida Bharat Karbi Anglong District Committee atum pen Tepatir Piponsi Chitini Pai Crazy Arni ada Porpai Po Apor Pen Difu Golf Boys Higher Secondary School Patua Klam along pen Birla Adung FCI Tower Kokpli an pen Puthot Golf Boys Higher Secondary School Patua Klam along an Bharat Jagodor Asai Kedeng Chitini Pai Crazy Arni ada Porpai Po Apor Pen Difu Golf Boys Higher Secondary School Patua Klam along India adang pi along Bharat Jagodor asai kedeng pon along Pachaton Dunsi Krida Bharati Karbi Anglong District Committee tumpenta labang so asai mesen pen pachun pon labang so asai angdeng along aluhi sarpo aman pen Kachatong Dun Jila Sanghar Pracharak Harsing Teron ahin pen kangpupon along Krida Bharati amai pughana terang pen sitami kangpupon along Chirap Dunlo Bharat Mata ki Jai Bharat Mata ki Jai Bharat Jagodor laki 1853 aningkan Chicago along ke padopon World Conference along Swami Vivekananda hin pen mai pi along Jumesen lapening rochop alam kaning jajok World Conference along kacitong dun abang pubang phiatum alang liphan kachuro parpik alam the pachir ponlo Bharat Jagodor 11 September Amar Swami Vivekananda tekhete 1893 sonat Chicago যি ৰিলিজিয়াছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে সেইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোকে মানে গৌৰৱান্বিত কৰে গতিকে তেখেতৰ সেই ভাষণ প্ৰসংগত আমি যি স্মৰণ কৰোঁ সেই স্মৰণৰ দিনতে মানে আমি আজি এই ভাৰত জাগোদৰ অনুষ্ঠানটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আয়োজন কৰা হয় Hala so arni pen Pachaton Dunsi India angkang pi along aningkan wang sitame labang so ajai mek Chitini Pai Crazy Arni deng ponlo Chitini Pai Cap Arni anerlo Porpai Crazy Rachitim apor malom pen Bokolia Kongjok Athoy High School ahem along Kara Arwa hin pen rong ner cap rong asar la pen rong aurat atum pen 6 schedule aputhak la pen Karbiatum hako pen chari chalong jutang jubat nimrokom kapang tang aputhak chirok tok amai kangni Labang so amai along rong asar la pen Kongjok Athoy Kara aro chunbang kangbura teron ahin pen Kongjok Athoy rong asar la pen Kongjok Athoy Kara aro rap mai phu Ronjit be aphan ingwai ponsi mai mesen pen chari pon mai along Kara CEC pen Kong chunbang thon sing rong hang aluhi sar po aman la pen alang lilong kidun Kara CEC abang phumate rong asar dhonison lekthiatum chetong don Kara CEC kon chunbang rong hang ahin pen rong asar la pen rong amekara tumaphan Karbi rong asaratum kosonsi hakua teng la pen 6 schedule jakong ateng pen methang arong arup chari chalom pon thek jima lahaya puthak chethan chimum pon non malom sopor phan dihina pharman birta moington moniksina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Uy lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo Nonjong itong gaham bitch kimchi phansi chi tham bomlo nongi pray to duklo Nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata diskon SD bar pensi kimponlo
Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu, Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo piputhot biota long wang thulo. Chitini phai Cap Arni Sarihajan High School along Tirikam Amai Keseng Amai Ing Nippon Pusikat News Apherang Kepen Birta Nang Pale. Karbi Lamet Amai Hanjang Langso Aru Amai Phu Sar Ben Sing Timung Pen Kachari Pon Amai along Mai Kepa Alam The Sar Janasing Pangcho Pensi Than Pon Lo Alohi Pachini Sar Hidhinat Rongpi Pensi Tiri Pi Amai Pen Kewang Lapen Hanjang Langso Aru Keja Atumapan Pachini Lo Tiri Pi Amai Pen Kewan Atum
Mephu Sar Suren Kramsa, Dun Mephu Sar Chitro Kumar Be Lapen, Sar Hukur Singh Rongpi, Kongchun Bang Kam Singh Hanse, Rap Chun Bang Lila D Teron, Bidisar Barim Inti, Klembang Phu, William Singnar Lapen Sar Be Atum Henlo, Alohi Aman Pen EM Barim, Jesse Pathak, Rajendra Rongpi, Minika Hansepi, Kadom Terangpi, Mirina Bepi, Lapen, Kapui Ingtipi Atum Chitong Dun. Anparta Hanjang Langso Ke Tekiding, Pen Hakim, Rongpi, Joyram Tiso, Sarat Be, SGB Moniram Terang, SGB Somon Kiling, SGB Riso Hanse, Dilip Kumar Lekhe, Rajen Rongpi, Himari Tokbi, Diliram Terang Atum, Pen Chenglok Ong Dung Karbi Lamet Kaching Hona Bangpu Bangpi Atum Chitong Dun. Chitini Phai Cap Arni Hini Ang Deng Teron Chingrum Amai Tarabasa Indoor Stadium along Ada Por Phai Cap Upper Pen Kepadopon Pusi Cut News Apherang Kepen Birtanang Pale. Ingdeng Hini Teron Chingrum Amai Tarabasa Indoor Stadium along Kepadopon Amai along Langteng Teron Pensi Mai Chipen Pupondo. Labangso Amai along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council Liam Roton Teron MSC Lunsing Teron XKL NLF Kongchun Bang Thong Teron KLNLF PRO Thepai Teron Penchenglok Ong Dungatum Labangso Mailong Chitong Dun. তেওঁলোকে তেৰণ চিংগুম আমেই বুলি পেলাই এটা সংস্থা তেওঁলোকে গঠিত কৰিছিল যোৱা বছৰৰ পৰা আমি তেওঁলোকে কৰিছিলে কি যে যিমানখিনি পঢ়া ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক এনকাৰেজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা হওক ছেকেণ্ড ডিভিজনে হওক বা থাৰ্ড ডিভিজন পাছ কৰা হওক মেট্ৰিক হওক হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক BA হওক MA হওক পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টক অকণমান মনৰ শক্তি দিবৰ কাৰণে সম্বোধনাৰ লগতে আৰু মনৰ আৰু আগবাঢ়ে Lapen Labangso Teron Chingrum Amai Kepaman Pon along Metric Satlang Ki Un Ariso E Jangatumapan Ta Nong E Pajir Pon Pusi Birda Long Birta Bangkela Pon Sikang Ton Iklo Langi Bomtha Cut News Channel Domi Thakmi Kurwang 2